Hello everyone, this is HapTab Language Academy. Easy, let's speak English with HapTab ክፋል ናይ ዩቲዩብ ቻነል ናይ HapTab Language Academy ሎሚ ካልኣይ ክፋል ናይቶም 101 important phrase ኣብዚ ሓለፈ 101 ኣገደስቲ ሓረጋት ኣብ መዓልታዊ ዝርብ ዝብል ኣቕሪበ ነይረ ቀዳማይ ክፋል ሕጂ ካልኣይ ክፋል ናብቲ ሒዘ መፅእ ኣለኹ መጀመርያ ግን ሰብስክራይብ ገበሩ ላይክ ኤንድ ሼር ሬቶታትኩም ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ጥራሕ ኣብቲ ዝቐረበ ቪድዮ ጠቓምነቱ ሓጋዝነቱ ዘይኮነ እንታይ ቪድዮ ክቐርብ ትደልዩ ኣብ ዝቐፅል ክቐርቦ ትደልዮ ቪድዮ እንታይ እዩ ወይ ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ ዝፀግሙም ክፋላት ኣብዚ ክቐርብ ትደልዮ እንታይ እውን ኣብ ኮመንት ትሕብሩን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሬቶት ናይ ተኸታተልቲ ወይ ሰብስክራይበርስ ተመርኪሰ እቲ ቪድዮ ዝስርሖ ዘለኹ ምክንያቱ ብናተይ ምርጫ ዘይኮነ ብምርጫ ናይቲ ተጠቃምኹም ፅቡቅ ስለዝኾነ ሕጂ ናብ ትምህርትና ኣብዚ ሓለፈ 50 ፍሬዝ ካብቲ ዝቐለለ ካብ ወሲድናዮም ጀሚሩ 50 ሓረጋት መዓልታዊ ሂወትና ንጥቀመለን ኣቕሪበ ነይረ መበል 51 ኢልና ክንጅመር ኢና ሕጂ do you know it ትፈልጣ ዲኻ ሕጂ ንሰብ ክኾን ከሎ do you know him ንወዲ do you know her ጓል ኣንስተይቲ do you know it ግን ንዝኾነ ነገር ሓደ ጥቀሙ ዘለካ ማሽን ክኾን ይኽእል ሓደ መሳርሒ do you know it do you understand it do you like it ትፈትዎ ዲኻ do you want it ትደልዮ ዲኻ ተድልየካ ድያ ንሓደ ሒዝካ ዘለናዮ መፅሓፍ ክኾን ይኽእል ሓደ ዝኾነ ይኹን ኣይተም do you want it ተድልየካ ድያ do you want to take it ክትወስዶ ትደሊ ዲኻ do you want to use it ክትጥቀመሉ ትደሊ ዲኻ ወይ ክትጥቀመላ ትደሊ ዲኻ do you see this እዚ ብዙሕ ግዜ ሓደ ነገር ሒዝና ወይ መፅሓፍ ከሆነ እንዳንበብና ፀሒና ሓደ ፍልይ ዝበለ ነገር ተሪእና ወይ ከዓ ሰብ ክሪኦ ኣለዎ ዝበለ ነገር do you see this ትሪኦ ኣለኻ ንምባል ዝበዝሕ ግዜ ብትግርምቲ ትሪኦ ኣለኻ ኣይረኣዮን ኢልካ ዝሓሰብካዮ እሞ ክሪኦ ኣለዎ ኢልካ እትሓስቦ ነገር ክተሪኦ ከለኻ ማለት እዩ don't you see this እዚ ከዓ ተማሳሊ ኮይኑ ግን don't you see this ቁሩብ ናብ ወቀሳ ዝኸደ ምክንያቱ ኣይትሪኦ እንዲኻ ዘለኻ ሓደ ሰብ ሓደ ገያ ኣይትሪኦ እንዲኻ ኣለኻ እዚ እንዳረኣኻ ከምትገብር ከም ምባል don't you see this ኣይትሪኦ ኣለኻ I see it ትሪኦ ኣለኹ I like it ፈትወ do you like it መግቢ ክትቐርቦ ኣለኻ መስተ ክትቐርቦ ኣለኻ ንሰብ ክኾን ይኽእል I like it it's okay I want it ይደልየ ወይ የድልየኒ I prefer this ብዙሕ ግዜ ተጋጊያ በጣማ I prefer this ክልተ ወይ ካብ ክልተ ንላዕሊ ምርጫት ክቐርብና ከሎ ካብቲ ዝቐረበ ምርጫታት ነታ ፈሊና ዝደለናዮ ነገር ክንጠቅስ ከለና ክልተ መፅሓፍ እንድሕር ቀሪቡልና ክልተ ዝተፈላለዩ መፅሓፍቲ እንድሕር ቀሪቡልና ካብ ክልተ መፅሓፍ እዚ you say I prefer this ወይ I prefer this ካብዚኣ እዚኣ መረፅ ንምባል ንጥቀመሉ I prefer this is better በኋላ this is better እዚኣ ትሓይሽ ወይ እዚ ይሓይሽ this is better for you እዚ ምኽሪ this is better for you ንዓኻ እዚ ሕሸካ ወይ ከም ተገበርካ ሕሸካ ኢልና ንሰብ ክንመክከርና this is better for you ናይ ገዛእትና ምርጫ ክንገብር ከለና this better for me እዚ ሕሸኒ እዚ ሕሸካ ትመርፅ ከለኻ ማለት እዩ give me ሃበኒ give him ሃቦ give her ሃባ እዚ give me give him give her እዚ ኣብ ሕቶ ክመፅእ ከሎ ብዙሕ ግዜ ከጋጊ ስለ ዝርኢ እዩ give him give her give them ብዙሓት ኮይኖም give them ሃቦም this is for me እዚ ንዓይ እዩ that is for you ኣብዚኣ እግረ መገድና this and that this ምሳና ዘሎ ኮይኑ ብኢድና እንዳመልከትና እንጠቕሶ ነገር this is for me እዚ ንዓይ እዩ that is for you ካብቲ ዘለኻ ንዓኻ ስለዚ ርሕቕ ዝበለ ብኢድና ክንምልከና that ኣብ ጥቓና ተልዩ ተንኪንያ ወይ ዳርጋ ተንኪንያ ተለናኻ this is for me that is for you these
are for mom. These ብዙሓት ኮይኖም ወይ ብዙሕ ነገራት ኮይኑ ኣብ ጥቓ ዘሎ these okay these are for mom እዚታት ከዓ ንማማይ ወይ ነደይ ይብላልና ብዙሕ እንታይ ኮይኑ those ብዙሕ ኮይኑ ግን ኣብ ርሑቕ ተሊኻ those are for dad those are for dad እቲ ከዓ ባባይ ወይ ነቦዩ ንብላልና ስለዚ this ጥቓና ዘሎ ዛት ኣብ ርሑቕ ዘላ ሓንቲ ነገር ትብላ ብዙሕ ምሳና ዘሎ these እዚታት those እቲታት ንብዙሕ ክኾን ከሎ ማለት እዩ I mean ክልከና ማለት እዩ ንባል ሕጂ I mean ኢልና ጀሚርና ዝገልፆ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እንታይ ማለትና ምዃኑ ከነብር ከለና እንታይ ክብል ከም ዘለና ወይ ዝበልና እንታይ ማለትና ምዃኑ ንኸነፅር ንኣብነት I mean this book ክልተ መፅሓፍቲ ሃልየን ሓንቲ ዋጋ 10 ሓንቲ ዋጋ 50 ሰብ ሰንቢዱ no I mean this one ነዚኣ ይኮንኩ I mean this one እዚኣ ማለት እዩ I mean this book ለምትሓፍ እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ይኮነት ስለዚ እቲ ትዛረቦ ዘለካ ሰብ ነታ ዋጋ 10 ሒዙ 50 ክብል ከለካ ንዓኹም ትብል ትኽእል no I mean this one ካልኦት ትሪኦ ከለካ ማለት እዩ okay do you mean ማለትካ ድዩ ኢልና ሓትከልና do you mean he's happy ሓደ ሰብ ካብና ሃልዩ ሕማቕ ስምዖ ፅቡቅ ያለሉ ማዓዲ ሳይሓ ካልእ ሰብ በንፃፍ ዘሪካ do you mean he's happy محجوس على ما لتكادي do you mean إلا بزح نجار نجلس نهال do you mean he's angry محرق الله ما لتكادي هذا سب حنا جالس بله انتاي كل كم دقيقة نتصور تريفينه okay do you mean إلا كانت سلامنا نحطه بعدين حط خلنا are you happy حجوس علىها are you sad ويهلا هذا okay are you happy حجوس علىها are you sad ويهلا إلا كن حد تكلم سبعة are you thirsty are you thirsty مسمعي سمي خاليها يجي إذا ما علتها وتكمل حرقات سلبنا قال أدي تفضل مكون هليجن فبستحد درجة مجمر أقدر سلبوني are you thirsty سمي خاليها are you jealous مغنى ماشي are you jealous كأني خاليها are you okay لحنيها نبغى بجاه جين ترى الناس حقنا لا تفهم نسمع الصوت يلو are you okay لحنيها is there anything new قالت تفتح نقارلودي قالت هون نقارلودي نبغى are you okay are you feeling well بستعنا تعزه سبوش معك له إذا normal نبغى هنا جن تسألي وزن برسل كم ده حشون حتى كنا اللي جلله حرق كم are you feeling better يحشك على الرجل بالي are you feeling sick تسألي كاري قال قلت أنت عارين حسب are you feeling sick تسألي كاري إنه حتى كلام عادي كلا حاجات help me حق زني مالتي ويكا can you help me ما حجز كان ندو help me directly help me حق زني can you help me ما حجز كان ندو بحطه ملكة كلا hold it زي هب نبجحت مهارو تبزقاقيو قال علات أتبقى hold it حزو مادي hold محادي catch it مغلابي حسب دربيلك وحصات ونخل قول بها catch it ده حيزلون ها he's holding a book he's holding something okay عبي بوشتهوين أبزوانون حرالوغن instead of holding he's carry مسكامي hold محادي catch كن دربيل إذا ما سأكانه مغلاب مالكي okay الذي hold it حزو catch it كلابا carry this box نزع box يا تسكما نبال put it عمتو okay put it عمتو put it on the table okay أبتطاولة عمتو clean the house نتقدر أتريو give me hand حق زني ماتي أنتوي help me إلنا give me a hand قال بعلو give me a hand
كان ما تعمل give me hand حجزني مالتي make the bed هذه هنا حاجات أب كاب كذا نتكملوا قانقاي make the bed make حنت خبطن أزيوزح functions الوان كلاتنا إنجليش okay hot words يبلو make the bed على تنصف مالتي make tea شاف له مالتي okay تدي بمake make constructions بهالو بمake راح سرحو كالات ويكاس تفاي حركات تفاي تقول زلون حتى في فيديو قريب كذا زلون زين كعملنا ترح محلفن make the bed على تنصف make tea شاف له ويشهي أفلهي بالorder وي imperative sentence كونكولو عملت بتغنيا شهي أفلح نودي نقول شهي أفلحي in English make tea it's all the same not you نودن نقولن نفزحاتن حدن you تعريف غير pronoun okay make a pancake make a pancake make a pancake صراحة ما pancake حرعين ناي كيك وين ناي كجعنا بقول حبستي كنا ناي كجعنا وين أب بديلا سراي pan بديلا pancake بديلا سرها يشتري كيك ماتي حاول أجعل مثل sweep the floor مثل كذا كوستر ويكوستريو mop it والولا wipe the window wipe والمولوالي جن لازم نروح نقول لك wipe the window لأن نتي مسكت وينتي مسكوت والولا أسمعه anything new دهونا خالي حرشنا okay anything else نبينا تفاعل قطعنا نعمل بيت مجمي تعززك تزكى الله أساسي وأساسي anything else هنا كذا شيء نبالي anything new حد نقرأ لودي نبالي لذي كم وقت ألتنا تنميتن حدا حركات يا كلاك فانيرة بيت حدا حركات عملنا تماثلي خال أقدس المعين حركات اللي ها أب comments تحبون تقولي كاتسيلو ميتي أقدس حتوتات راح كذا وقت يا كاربين نحجي قرار ودي الله thank you very much have a nice time bye bye